Kardom penibeltar jigtha penibeltar than pang phi niliputi materon pi aprang si beltan ton pen chipajil midam de aprang pra beltang kung pi arjigtha Assam Kalyan Ashram Pen Oxygen Concentrator Karbi ANGLONG Joint Director Reading Kepajur Pon Lumbajong constituency ki parlo kram sahidi LP school lockdown aprang pen lokithan dam de rajok school ahem chainong aroyason pachimandet Okering metika kundoli rong hang arong along arwe ke jangjia phanpura arnam pharwa sekar klipon beltang kung pi arjupon data phit puthor beltang ton pen chipajil midam sina Asabari ke jangajok PWD towarang bong langbi kachemana jog gari motor kacheleng kisung normalom RV ke jangajoini hironi pen rong pang bong kacheleng PWD towar kahino ahiring tang rakajong gari motor kacheleng siksak pik khangjang konstami bangso towar repairing apan kuti nerkep atangka panong pon Lapen bangso towar repairing apan pura kuti nerkep atangka panong ponlo Ponsita atowar asap repairing chodajok sankur arat atum kacheleng sungpik khangjang bangso towar sulit trokep sosiara atum kacheleng lapen jasemet pet amreng constituency arat atum si kacheleng lesi bangso towar kasimar ke patang ponjepan Karbi ANGLONG Autonomous Council charibo matumapan training report News Desk Report News.News Karbi ANGLONG Assam State Kalyan Ashram Atum Chipatur Pipon along Seval International Atum Rabdun C Karbi ANGLONG Joint Director Arideng Hini Oxygen Concentrator Kepajur Pon Aruni Paitong Kebarni Difu Joint Director Health and Family Asai Hem along Kalyan Ashram Atum Pen COVID-19 Hour Pen Katidan Jiapan Hini Oxygen Concentrator Karbi ANGLONG Autonomous Council EM in Charge Health and Family Coursing Rongpi Lapen Joint Director Kareng Rongpi Piarideng Pajur Pon Lapang Somaya Long EM Coursing Rongpi Pensi May Chupahem Pupon Kalyan Ashram Assam State Kongchunbang Boloram Phangchopen Mohan Bhagat Organizing Secretary Assam State Nitya Ranjan Dole Assistant Secretary Lapen Karbi ANGLONG District Committee Kethe Kitingatum Chetongdon News Desk Report News.News Karbi ANGLONG Lumbajong constituency ki parlo kram sahidi LP school lockdown aprang pen lokithan dam dede dajok school hem chainong aroyason pachimandet pinpur pon me kidam tang ni thombak dolot tomon charting kewangajok kram sahidi LP school hem asar nung pen chenglop kitun kidang hem ansitami tomon pon edajok ahem prit thang sidolo bon sita isi manghu mimia bangke kram sahidi LP school headmaster Biren Milik pini arni anta chihumri damde School ahem chulang dam de pinke manghu meme loputa than pon lapen tu kram sahidi LP school SMC Maipu Babusing Kiswahin Pen Karbi ANGLONG Autonomous Council CM Tuliram Longhang Alang Lipan Choning Ripon Tuke Lapangso School along Charlio Sumar Bang Plike Brapo Charlio Sumar do Inutvet Kethan Kepatitangun Edetsi Ke Ongla si Adun Tumate Assistant Teacher Nang Pipon Bek Nang Jipusi Choning Rip Padopon Lapen Tu Tomon Kethe Hot Kena Hogdon at School ahem Asarnu Nang Silam Pon Tu Nang Jiputa SMC Committee Atum Puthot Choning Ripon Tu Tifupen Bertapang Dakpon Elvin Kimong News.News Karbi ANGLONG Nomati constituency ki parlo Okering metika kondoli rong hang arong along rong isi pen pini RV ki jangjia phanpura arnam pharo se karkli padopon Chethan dame aning kanwangke nonpu aru achiklo uiphai inkoi arnike Hitia se ki klem aporlo bonsita nona bangke RV wangbe dajok hitia long leta ing hanglap alsonsi Metika Hatipura Lapen Okering Ahawara Long Tekton Long Lasi Metika Kondoli Rong Hangara Doan Edon Along Parohini Lapen Sang Ilim Chirung Rinti Si Metika Hatipura Lapen Okering Ahawar Arnam Paro Apan Thok Jir Ponsi Inghun Arvi Phamate
आरवे के पतंग जिया फानपुरा मेसेन पेन आर नाम फारोआ से आर क्लिपॉन लासोआ से का क्लिपॉन आलोंग वोमु वोकांता मेसेन पुसी पुरुसार बाबुराम रोंहांगा हिन पेन नांग पचिनी दोन News Desk Report News.News Karbi Anglong Pinia belta la pansi kanton lo 2 meter में कार्डम